lagi ada di kapal dan kita akan menuju ke Bangka Belitung pastinya. Bener banget nih. Penasaran kita ke sana mau ngapain nih? Ikuti keseruan kita ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di lantai 2 KMP Dharma Kartika 8. Dan di sini merupakan tempat apa nih Kak? Nah, jadi kita lagi ada di kabin penumpang nih guys. Selain suasananya aman, nyaman, di sini juga adem banget. Iya, di sini juga fasilitasnya lengkap loh. Mau tahu keseruan kita selanjutnya? Tetap tonton vlog kita selanjutnya. Bye bye. Selama kurang lebih 4-5 jam akhirnya kita sampai di pelabuhan. Iya, walaupun sampai 4-5 jam tapi gak kerasa banget nih Kak Feby. Sobat Bidan pasti penasaran kita mau ngapain aja di Bangka Belitung. Bener banget, ikutin terus kami. Ayo di jalan-jalan kita. Don't play with my heart. Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. Hai guys, sekarang kita udah sampai di pantai Tanjung Kalian. Nah, pantainya ini dekat ya sama pelabuhan kita tadi dan kita mau main lagi nih Kak. Tapi Kak, di belakang kita ada apa nih Kak? Ada mercusuar nih guys, jadi salah satu wisata di pantai ini juga ya Kak ya. Iya bener banget, kita mau keliling-keliling pantai dulu nih guys. Pastinya Yuk ikutin dong. kita, let's go. Guess you never really cared because you said your parents never gave you hugs, and as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I could never be with. You joke about my flaws and